खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस बेंग ताबिरबसिंग अहान मखला तराम ओक्चरी हजि फावदा ngasi फोंगिबा पाउसे सिंगदा करी करी मरो पाउसिंग फोंगिबा हाबदो खै पुनमदं खंगमिनसी अहान लेरिबा सि खै लमजिंग टाइम्स ता लौमी सिंगदा अंगम थाकता इसिंग बिनाबो होनरी जुलाई फावदा नोंग चुद्रबदी इकंग थोले हाइना लाउथोलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर हाइतो वफम वफम अछि चावना फोंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप होख्रे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कूल सिलेबस ता यहोलगनि श्याम कुमार मणिपुर के किहोम मपान थाब होख्रेबा पाउसी अखोय लमजिंग टाइम्स की मरो पाउनी अदुगा असि मथकता मैरोइसिंग खोलाउ खंगबी दबना मैलोइसिंग सिंगदा ततने खाइबा पीरी मंत्री पुखरीदा बोम पुखाइख्रे चेनबा म्यू एनी फारे कोसेम की मार्कता चिंगनब लेबदगी मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन दा वकत खरे है पाउसी अखोय लमजिंग टाइम्स यावरे मथंग लेबा सि अखोय संगाई एक्सप्रेस ता दिल्ली द लेरिबा एमएलए सिंह सेंटर की रुसिंग सिंग थाजब थमली हेंगलेप की खुंजा सिंह अवाबदा अवाब हापचिले चीफ मिनिस्टर लौमी सिंगदा वाटर पंप सेट सिंग एंथोख्रे हानगी डीसी टोबिकांता जेल थाजिनख्रे मणिपुर की किहोम सिंह प्लेन द पुदुना मपाना थदोप होरेबा सि अखोय संगाई एक्सप्रेस की मरुबा चावबा अखोय अचौबा पावना फोंगे अदुगा अखोय खुलाई पाइबा सिंगना चेकोन मफु फाख्रे डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन डिमांड देगे थोरम पांगथोख्रे बसी संगाई एक्सप्रेस की मरुबा पाव फोंगे अदुगा मथंग लेरिब सबै पोंगनाफम दा यूनियन बजट पेट्रोल डीजल की ममल हेंगले पोलम 100 की कस्टम ड्यूटी हेंगख्रे इना खुनब सिंगदगी अनोब टैक्स लौरगनी यूनियन बजट ना अवांग पोक सकोर हनबगी बेसिक फंडामेंटल अदुना थैबिरे डॉक्टर चिंगलेन मैस्नाम हंदक चैगी वनसु मणिपुर के किहोम एयरलिफ्ट तोरगा मपाना थदोक पौरे लौमी सिंगी सेमिलोन फगना होने मिनसी श्याम कुमार मखा ताना नोंग चुरक्त्रबदी इकंग लौथोकनबा खनरे हैबा सीएम की वफम लोइनना सकंग दबसिंगना खुलाक वम किडनैप तौख्रे लमजिंग मैरा सापम रोबिन हुत्ता कथोक्तुना म्यूजिक वीडियो म्यूजिक ऑडियो अमसों शॉर्ट फिल्म फोंख्रे हैबा पाउसी अखोय पोना फोंगे मरो पावना फोंगे मथंग लेरिबसी अखोय हुयलन पाउ दसुनी यूनियन बजट की पाउसी चावना फोंगे यूनियन बजट 2019 सेल जामना पाइबा सिंगदगी टैक्स हेना लौरगनी एमएसएम इसिंगी ओइना लुपा करोड़ अमा फाउगी लोन मिनिट 50 मनुंग फंगनगनी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का यामना खेनबा बजट ओय डॉक्टर ई विजय कुमार प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी वेलफेयर स्कीम खरनतना यामना कानाबा बजट ओय दे डॉक्टर दामोदर नेप्रम एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी अदुगा रेखा मेहत की मतंगदा मपुरेबा डिजमनी बेल पिबिदनबा जेसीना कोर्ट हाइजख्रे सीएम ना लोमी सिंगदा इरिगेशन पंप सेट एंथोख्रे इसा इसाना खुनागिदमा करी तोगनी हंगजरगा थबक तो ओंथोलब चाखुत पलाकनी इरेंद्रो अकुश लेरे सना लेबाक मथंग लेरिबा सी सना लेबाकता ससु अखोय ngarang यूनियन बजट की पाउसिना मरो पावने फोंगे कुमजा लिसिंग 38 कुनगी यूनियन बजट लोक सभा दा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पुथोख्रे पेट्रोल डीजल की ममल लीटर द लुपा अनि हेंगलगनी यूनियन बजट ता नॉर्थ ईस्ट की ओइना लुपा क्रोस लिसिंग होम का खातुना थमख्रे बीजेपी दगी रिजाइन तौगनी खेन खिबलैते एमएलए सिंह थबक तगी पोथाख्रबा डीसी अमसुंग रिटायर वीडियो कसम संग योख्रे बोम पुखाई खिबगी मायोक्ता लमलोंग कैथल प्रोटेस्ट तौख्रे मंत्रीपुर की बोम पुखाइख्रे बोम अमना लांग थाक्तुना थमलम लेबा पाउसी कोई सना लेबा की मुरो पावना फोंगे मथंग लेरिबा से कोई सेल एक्सप्रेस लेरिबा सु अयामना मसी कोई बजट की पाउ लोने नंगरांग अखोई चीफ मिनिस्टर ना अखोई लोमी सिंगदा पम्य थोबद पाउ मरुना फोंगी इकंगे अवाबा मायोंग नरिबा लोमी सिंगी खुदोंग चाहनबा चीफ मिनिस्टर ना इरिगेशन पंप सेट एंथोख्रे सबोक निपी सिंगिनमा कोरो सेंटिनरी पेट लॉन्च तौख्रे मालेम सिदा नुपी याउदना चाखोटपा खुनाय अमत लेबे यारो हैबा डॉक्टर मैनगी वफम मरो पावना फोंगे अंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स न लौरिबा थौदांगा मखोयदा पीरिबा अवामनगा ख्वाइदगी चानादबा ओइरि हैबा कोई सेल की डेस्क तगी सेल एक्सप्रेस की पावरे मथंग लेरिबा सि नारोल के थौदांग दा लेरिबा सिसु अखोय ngarang चेमना पमेन थोकी पाउची मरो पावना फोंगी लोमी सिंगदा ईडीपी की मखादा वाटर पंप सेट सिंग एंथोख्रे जुलाई थादगी अरोय फावदा नोंग लात्रबदी इकंग थोले लाउथोना बहोंदगनी हैबा चीफ मिनिस्टर वफम फोंदोले असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर की अपोकपगी गोडाउन बोम पुखाइख्रे गोडाउन द बोम पुखाइख्रे मियो एनी फारे बोम तरुक फंगले पाउ लेरे अदुगा बीजेपी की एमएलए सिंग रिजाइन तोबगी फिरेप लेते वफम सिमसु कोई चाउना अखोगी फोंगे मालेमगेना ऑर्गेनिक चिंजाक सिंगी डिमांड हेना तोंगरकलिबा असिदगी फार्मर सिंगना खुदोंग ताबा लहोदुना सेमिलोन फगलनसी हैबा कोई श्याम कुमार की वफम चाउना फोंगे मथंग लेरिबसी इरेबाग पाउसेसु कोई मरुन ngarang चीफ मिनिस्टर की पम्य थोकी पाउसी हम चाउना फोंगे बीजेपी की प्रिंसिपल नेशन पार्टी सेल हाइबनी हुइप जारी बदा इंदबसिंग एक्शन लोखलकनी हैबा पाउ मसे चाउना फोंगे
lau pan ba yana ba pam yan thok ba hokre ikang lau thok na ba lenga ke mekel gi sem sadun lady ki home airlap to na pan thok ba hore syllabus ta solid waste management hapang ha ba su pa sing asi adu lo ne na kadana rupa lakh hum lo gi yungang phagat kre ha ba si maru pa na phone nge Makasi maru pau sing madi ate maru pau sing khana na bida manga se khoi studio da Manipur University gi economist ki oza Dr. CHINGLEN MAISNAM na simile re ola utara mo sir thank you oza ya alhamdulillah sege maru na ngarang khoi union budget khoi gi setara man puthok tana sahi sigi una sahi ni siguna sina ga da pot sing si khoi kamaina sina ga da gi do karam ba state sing na kamaina to habna sing ba allocation thok tana mayam khana gre petroleum so diesel ma man da hengal ha paw le madi khana ba da yamna dum chang ga da ba oi adu boda Ozana su khoi ngasi pongno phom pau che da khoi front line praise the phone re maruna masi khoi note SQ na di ikan kana da ba adum budget amani tak pi masi tusan na ka da ka mai ni yeng bi ngarang gi budget si mamang da interim budget puthokre ko hadi handak gi chahi 2019 gi wena di khoi na urisi budget ani ne han magisina February da February da puthoi ba budget si di Lok Sabha ki election lai bani na mari interim budget ngkawre ko ado hojiki sina yanan ba sarkar hadi ani suba tam gi Modi gi ani suba tam gi full budget ti masina oidoi ne ado masi ani suba tam gi first full budget ne haina koina low ne ado masi gi budget si puthor ko matam stai da koina budget si da yeng bas dia maru oi si magi tongan ba man welfare scheme yam dau thok pa adi mai claim yam to ba adagi madu revenue mobilization sina madu phangna ba khona ba kramaina to doino ka haiba haidi bot expenditure aduga magi income haitare ani si yam kumna yengma matam da yam maru oi si data si yam maru oi data si haidi full of data the information log si data dagi log doine ada data dagi masi log na ba khona ba is da kitang akhoi da nungai ta base masi kramain to ge da interim budget puthok pa matam du di February tha ne February tha du da laiba magi revised estimate se hadi madugi interim budget tu da reflect riba revised estimate tu chap chana mo sida su revised estimate tu madudagi lower copy tor ga hapchal le aseng badi 2019 gi haitare 18 19 gi magi full year se masi gi picture si chap chana hojiti uba yar bane hojiti July tha ni da ado February tha gi interim budget matam du di aseng ba picture du loina thok te aduna madugi picture do chap chana khoina uba ngam du si magi full year du gi chap chaba magi saktam du urakanda madu reflector aga di neina bada yam ngai gadam ne madu u da aduna magi data gi manipulation khara tawba man bagi maw madi uye banda ki budget de da ada ada ju de khoi gi election su tawdor bani na magi election gi ona sading tawbagi matang sei da election gi court of conduct lakhiba adagi hariba court of conduct laga di expenditure si tawya roi dori ne aduna expenditure si tawya adraga di madu expenditure tawhidabagi saruk si reflector kadam ne adu agdi yam clear picture du puye dana adu clear picture du kharang gai manung da hide tawre na idan khalle aduna maduma ajoba nungai taba mane ado anyway budget si puthe ada budget si yamna bombastic claim haidare claim di yamna haidi angam bi thakda tawre aina sumai jai masi maximum bhasan minimum budget haidi bhasan yamna phajana tawre si koi phibam je asugi matik soktana india gi economic survey na dum haire phibam si yam soe haji masa si kham thengna na dana phamung mathakta lebagum mane hadi economy si slow down tore hana China dagi hena chalamba growth rate si hojikti China dagi chu handare China ne helaga chakre adigi mai industry si pothok putopagi yamaroi ba sector ba industry si properly hojik si stagnation thoktan hojik lere aduna sugumba mai agrarian crisis leraba industrial gi stagnation leraba adagi sigi economy gi mai growth si slow down tawdana yamna waba phibam ma leiringai phibam zaida koi economy si 5 trillion dollar gi adu makal economy oini kaina achawa mangam di mangye mang mai sidi big dream mai sidi mangadam adu reality ga chana dragati matang cha dragati kaigum matam dadi madu kari hani amna jok makalama jok su nungai ba jok nataba matang cha dab da to ba jok oina udori ne ana China gum yum thang na ba lebak sinadi masi noning am dong male timing cha te
aduna akhoi ihana mayam maru orisi budget sina yengadab si economy di slow down tawrise masi ihana address to na bagi wasi si han focus to gadam ne do ani subada agrarian crisis saidna koi Indian economy sidi Manipur yauna sidi low sungu amachung low sungu mari leina da best to ne size di da koi meng se changba adigi zik industry si tora tu no zik problem la isa masai sida koi yengba sumaina koi magi manungi oiba laiba problem sing si masi fajana koi laina si fajana khangdo kan da hidak thaba do madigi wafam si budget sina silent oil sini yang maruri se samna hada yata agriculture gi matang de ta hajage ba hojik zero budgeting haina ama haide zero budget farming yamna fajaba koi paw na de dum tai adu zero budget farming se masina haini se te na te maru ba koi farming gi hojik India da lai ba thoi ba agrarian crisis da ya maru ba crisis ti kaino da input cost se masi yam hengalak pa hadi lomina wari se hadi lomina kari change ba pothok da hadi seed change fertilizer change natra the seed fertilizer irrigation gi si mayam si mamal ji hengal agadi cost of production ji hengal agadi maduna monda awaba ma pidori ne ada hojiki budget sina kai dorage da ma input lebagi maru oidre hojik aduna akogi budget se masi zero budget farming haise input leidana na ba input ki mahutta hojiki hari ba chemical fertilizer na singba mayam ji ki mahut daida akogi isagi ojaba awan ji puthok char kanda yamna environment su kana ba yamna organic su oiba adom dagi puthok na bagi waga su palle ba ada ina yamna nuai badi Manipur da hari wathuk yam kan lei matam se ji lei bani da sigi matam se da gawagi minister mana magi kaidoge da makoi di chemical fertilizer se da ka leitre aduna hojik longmi sina tamba ya ba mati keno da lokham ji da chatlaga akogi minute kun mantra son ba adura ke eta lokham ji eta yamna fertile oreni ka haina adom do ina puthore bujik se aduna haji onna tene borom da spiritual oiba mong da scientific oiba mong nataba adom do ina changkhal lak padong naga tawra ise masi ai di good news ne ai di logde aduna masina akogi low sungi maike di yang ise masina magi farmers ki income se masi double hengkal me mohta farmers ki problem se masi double hengkal laktana hena burden ji wangkhal pagi poram ai di uiba budget se da se da khoi da khoi yam no di sangni na ni do khoi notice ki ba context la kan da khoi petrol diesel ma hengkal le adagi polo humra manga gi duty akhoi gi custom duty hengkal ani haiba phum leire adagi na khu mus na no tax log na haiba leire lon na khoi lai wang se khoi mamang da khoi gi NEC gi na revised estimate lupa koti sing taruk ka sumna sing taruk sorry taruk ka sumna taret oi khibani adu handaki baris dadi koti chamwa marfu ma thoi oire aduga makata na khoi central pool da so hana koti lising ama oiram badu handaki baris koti chamwa kuntha ma thoi khok oire masina khoi gi oirba chauba khoi notice ki aitare ko adum khoi donor gi dadi chen ahong leitraga su size da kai maru na khona north east Manipur yauna north east ki hojiki yam maru problem se kaino da si financial crisis si yam chronic oiba mong da lei Manipur gi aroi bi thak yaure kayam sathina fensen gi film ji shoge bo overdraft si hanjan tabagi mathak sidaida hena loksulu bagi RBI na ban bhong mayok na gre da adu ju ban mayok na ba matung sidaida mo komthora isisu ahen ba borrowing tawrakan da ne ada pubai si afaba pauna te ai tungi miron da thadaga da mogi future se ai na ngasi dagi sina thopa hori ne aduna tungi lakada ba miron mayam si masina moina matam da sina jadu ai na ngasi dagi sina thopa horgadi hayeng madugi burden di moina pohodori ne aduna tungi miron da su akoina magi good news ama oide hai tare tungi miron akoi se no ngapi ga ngapi ro dra habagi porpho lai bane ana sigi yamna luraba films daida aina khanjaramadi koigi north east ki state singna uramgada base magi central transfer to states se hadi resource transfer se masi hanta ki budget daida masi yamna massive oina hadi yamna expansionary oiba mongda madu lakani na kalang bane ado aina budget ki copy si yengma matam dadi expansion mo ta contraction tawre state sing da piriba magi resource center dagi khaidori ba resource hen piction gre mamangi ga chamdam na matam de hen piction gre adige ani suba amada na kari orege da khogi gross tax revenue central gi gross tax revenue se
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2019ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯖꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ 91,000 crores ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯔꯠꯐꯣꯜ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ. ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 91,000 crores ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯐꯣꯜꯁꯦ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ 40% ꯄꯨꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟꯁꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯕ. ꯑꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯔꯒ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟꯁꯦ ꯄꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯥꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯕꯖꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯨ ꯂꯦꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯍꯟꯊꯔꯦ. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ. ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤꯗꯤ 15 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯎꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ. ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯡꯍꯟꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯦꯞꯀꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ. ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯒꯁꯤ. Please don't go away. We will be back after this short break. Pabiyu, Nainabiyu, Tanabiyu, Lamjingba Times. Makhal Mathelgi Khudol, Maru Oiba Pau, Local, National, International, Sanabungi Paudam, Mahiroi Singinamak, Maitai Mayekda, Akanana, Mapung Faraba Pauna Singba, Lamjingba Times, Lamjingba Times. Isa Isagi Pau set Hadariba Hawker Singda Haibiraga, Lobiba Yaragani. ब्रेक की मतुंदा मैं am बतरा नौचरी ओजा मखाता ला सेलिंग से कोई ngarang से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना लोमी सिंगा तुआन तुआन बा कोई पंप सेट सिंग थोकतना कोई मखाता ना नोंग सुरक्त्र बता अगदी कोई मणिपुर से कोई ड्राउट थे है ना लौथोना ब सेम सारने है बफम लेरे अदो अमरोम दना कोई मणिपुर के तुम बयामना प्रोडक्ट amsu leiba aduga house hauba koi kiom sing se for the second time we airlift toroga puthokhi bage leire ani je to sanara kana manipur je hoji pura nong ni si anu ga hapta am si nong churak taka de je are am lofum sing da pura koi ikang thokba ga chaman na leire bani aduna swai si da ikang gi oiba achoba lomi singi wana ngi merek si da koi amu sona kanda luchingba chelu sinno chingenu haiba achoba kanom su leiri adu lacting da haziki khoi gi jemese lokhale khongthang se kamai ning biu hoji khoi mayok na dorisi low sutin ade tolo sutin adugi samisa do ne je budget siga su masi hakthing na mari leinari bane ana aina mamang ga sai panjaki ba hoji si agrarian crisis masi chauna tari sigi matak sida amuka khoi gi मागी नेचुरल कैलामिटीज मैम लेरिबा ड्राउट की वाहरो फ्लड की वाहरो मसीसिना हंजन हंजन मसीगी प्रॉब्लम जी लोइबे नाइ बिजनेस साकल मदा अदुम चटलगा अदुम लेगबने अन मणिपुर दा से कोगी माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट लेदि को मागी सही की बजट अपिक नते अदि होजिति वाटर रिसोर्स हाइनो ओन ग्रे मतलब ममददी मसी पीएचडी हाइब्रा आईएफसीडी आईएफसीडी लेन मसी वाटर सी कोई रिसोर्स होइना लौर अबने अद हाइबा वाटर रिसोर्स सिगी डिपार्टमेंट हाइ तारे सिगी दमतसु बजट न थमिबे एलोकेशन सी hundreds of crores ने माइनर इरिगेशन के पुसलदी मसी हम चाउं तारे अदो बजट त थमिबा एलोकेशन सी मपुंग फाना निथिजना कोई सिनर कांदा मागी एसेट क्रिएशन फजना तौबसी उदे मणिपुर अदगी अमना कोई इसिंग हाइसी ख्वाइ मरुनी इसिंग से
adi lomi na darkar lai si sing ja maru hai ada hai ba isingi magi sigi semgat sagat ba hidai da asset creation ni manung chali ni ko masida Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme se masin aso ba thai te ma lo ba ma pan da ade ate atopa state ta adi sigi job card hai se masi mapung oi badi khunggang da magi asset creation to busine yamna ko gi sustainable oina sustainable by the koina haina balai probab ta nang nga se sum pi be mohta nga pha bo oina tambiu haina adu di mapa punsi chu pui hingani dan aduna masigi yam maro objective sing gi manung dai da kramai to ge da magi sustainable livelihood ama magi longmi sing sida aduga magi khungangi miam praja sing sida da madu da pina bai da mutane basigi exi thamdana implement tor ise ana hari ba sumba yam maro haraba job creation da malem gi oina khwai gi chawba job creation ki scheme ne na chawthuk chariba sumba Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme se Manipur adi kamai to ge da masi totally fail ore chahi madan numi chamani thabo pige dab ne haisi mandatory ne ado Manipur da mamangi chahi tu da hadi handak 2018 19 handak ki March tha bok tu da koi numit kun gani thoini de hen thabo pibe ngam de aduga yumthang nari ba Mizoram dana numit 80 days adigi 75 days adugi chang si pikhal aine adigi 100 days phangba mogi imung si 70,000 households ki mathak si da 100 days ki employment se piba ngamba Manipur dana koi imung tra tu te ne pi de aduna masi almost failure gi chang ngamba da lak ibene basi gi ado taseng namaki high ba scheme ji yamna mai pak na masi implement toraba adu erga di khoina se hojik ikang thok tan ga wari se khara dor su mating oi gedam ne manandi masi ki senbam se yam chawe ba kari matam da di Manipur na high ba fund availability se high ba scheme ji makha da phangi ba fund availability se crore samni ki mathak ju phangba yawe central gi su yamro bi scheme ni da ado handati amul live 3 se kamai to ge da anuba budget ngarang putoi ba budget se masina hanagi thadare ba my budgetary allocation the 1000 crores cut to re aduna amuke hena awa basi koi mayak na bagi film ji lei ba aduna hojik pump set khara yenthok padu yam phai ada asam dadi masi 1 lakh pump set ka yenthok tana modi tawba lei re sigi pump set ya maroi ada hojiki budget sida mo diesel gi magi ses sida lupa ani gumbai hangakani haibagi ama yauri adu orgadi input cost adu matik hangalatna longmi sing si kokta khut hapagi phim masoina tarane aduna longmi sing kokta khut hapa haise sina kaidro kadone irolebdadi ma lobuk tagi chen gine ba lokhom dagi chen gine ba aduna kone lokhom ka lu haise lokhom dule horaga longmi dukan mangam dragadi akoi lokhom dukanana kanani hindorino aduna hojik longmi singi achomba awaba mujik mai unare ada sigi tanjai da koigi longmi sing dasu bagi overdraft ki facility madu pi ni ka haibagi paw ma su thari ko ai am kumna di yengre ado overdraft isi koina tari si state ki executive da problem lak tana overdraft thok padi tai ba ado masi overdraft haiba wahi si yumthong guding gi su masi household oiba adumba koigi word oira agadi madu aragadi film je adung matik lure na lowdori ne ado ngasi farmer sing na mapanda suicide tawdana in terms of lakhs of farmers moi suicide commit to risa kaino da loan ton baga mari leine an overdraft ba jete neti loan ton ba mane loan ji ton dori ne aduna ngasai gi nakalom ram dana khogi loan ji copy hana ton gi loan ji copy haidne struggle to yamar kida amukasu magi mating gi mota tengbang gi mota loan on thor pacha masina makhata na ani haja gi ba longmi sing income se magi double level pa mota problem se double level pa gi amalai adu tanjai de da hojiki honorable chief minister na pam set je thor khodo khar tawri se masi relief ma cham bu koi pi ga ni khale adu masi amutang gi nataba masi numit khudingi khogi masi pam se jen bagi pau se masi handaki tha ma ni dai news ohening yam phaso phum ne da da select ning sai gi hoi handaki sai gi so ko na su Manipur ki kyom se elep toroga apana thadok re pau se dum pau de am ba sangai jawre adu ga puna pum su jawre akoi haji haji kyom festival pangtoi hoi te sham kumar gi toba andro kendra da sai sai ni lai se koi lomi sing ye fana ba se ki hom se thara ga da lomi sing de da kana gum bakra sanga ganda lomi sing gi lupa ani de lebi ba mon jono tam sala ganda lupa kunna pan ta ba adu ga di lomi na tham da kem de kana ba leitna lomi de gi in hand adagi lebi daga se lupa tra ma ga chang on ra admai to kan da lebi daga da di ki hom se dum pak chana thar pa gi ji ki hom festival se mafum ahum ne du pangtoi ji sire kano da yari poki pangtoi si leire adagi sona ganda chu champu da mu leire adu sona ganda mu thayong ge so mu leire mai na dum pangtoi yam pha khong thang ne du bu
ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯏꯐꯍꯟꯕꯗꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯩꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯍꯣꯝꯁꯦ ꯏꯌꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯏꯌꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦꯗꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯁꯤ ꯄꯤꯖꯗꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯦꯛꯀꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 1,000ꯒ ꯇꯥꯕ ꯇꯧꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 20,000 ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠꯇꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯁꯣꯔꯥꯠꯇꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯁꯦ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯍꯣꯝꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯝꯂꯥꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦल ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦल ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯟꯇꯦꯁꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯨꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯝꯂꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯨꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯀꯨꯏꯟꯗꯨꯅ ꯐꯪꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣꯝꯂꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯤꯍꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯀꯤꯍꯣꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤ 4-5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯛ ꯏꯁ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯟꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯑꯂꯨ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯑꯂꯨ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯩ ꯃꯇꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯂꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ aduna akhoi thabana lu aduga ngasagi pok puna akhoi candidate lu pora ise masi kai gino kai se akhoi yam jengjan ba macang ya aduna akhoi pothok si kamai toge da atum haijam iwani akhoi mapanda sum akhoi gi rely to haidi mapanda depend to khoi zik to si Manipur no zik depend to ise kayam sathine to sen thum ju mapanda depend to Delhi de depend to adagi char thangna na ba mayam si ju mapanda gi loin to de iroi lo be di ngasagi politics su mapanda depend to aduna mayam se khoi gi Delhi da kem to ba khot pa mayam to paisa mayam changam ne ba aduna sidagi khoi mantri one saki budu halaka da BPL loina halak gi film lak pasu ya haidi masi yam expensive oi affairs amane aduna kanu da di gawarom da di khoi sarkar semdok semjin tawai matang da haina gi belai moi de MLA shopping ka hai moi de MLA shopping loan je ate gi nate ko khoi Bisal da adagi Bazar India da khoi shopping to budu natra adagi resort politics adagi suma loan ga jesine hoi Manipur gi du mudak te same party ni na du di hairu di roi internal gi manung gi oijaba problem ne lo di ai adu masi ta ba de yam ngai te aduna longmi sing sina miam sina wa gi kok ta khut hap na kari tho ga dagi khang da bagi sigi numang na dana nungjang na dana lai matam sei da kogi masagi pham muna bagi lan ga torok pase masi di kuisala ga di miam na paratam be ka to mane aduni yam haji lai se da adu matang lang ning se koi khanan ne ru ta koi people lai koi pamak tre hai taning ak tre ba koi gi political ge pa phum taning ak tre ba sa da tak bi du ne haji se dum tongan ba koi mot pinari mamang da koi moi tramari koi assembly session yaw roi aduna koi moi shendri bok te du ga even koi moi resign tawni ka hai bu hai gi ba leiti hai dana mu ngasi gi pau che singda mu sengdok na ba phum se mu koi gi u phange moi gi ada le ba koi sindok pa ma kang bu sing ina ba adi open up oi biro hojik ti koi me ama akoi media da su tamam na ba man ba da gi amma na su tamam na man ba open thopiro som lakan gi dissident gi leader oi ba sing chu phana hapiro som lakan gi su happy ra kan yam sieng na pham na kan da koi sigi leadership sin bagi koi lalong leiti haibna sing top sela si aduga som lakan da koi national leader sing da he na mama phagana ba aji le sarkar he na phagana ba phum da khanda bani habi open thoro sini open thoro ge discuss tawna ra si haiba aduna ta wida da koi gi paper da source amana masam mamin khadung da ba MLA haidana koi praja sing da miam da koi chamam na ba bohim nong da thopiro open adu som da thopiro aduga open discussion he ga tawna si haiba mosene aja thamni ngi che da sai kai mole anu sidi ai di sum miam da chamam da ba pohon ma mala koina
dolai tongbagi waikup pubina wai adumai na khoina wa boina thokpa ai di yam kumna yengadi masi koi WWE na amalai anga yam pambado ai chonghan na thigai na ba I naiga tana dana ngasagi tawna bado adugo manung dana khogi paisa yen namina ba adugi mawong da miyam dana malhan ba manung dana mata du tarak pasu yai haiba ngamde adi Bharat Sarkar ki hukum maina amutang koi khut thangalak da logi pasu yai ado hausi phauda Bharat Sarkar ki hukum maina koi khudom bising da thangalak tri se masi ju kai no ji ju karma makal gi hidden politics no ko haiba si ngamde adi BJP gumba yamna strongest party most powerful party ne na PTV pumbada ngasai claim tawriba adu party mana pick khaba Manipur da sumaina kasuli ta ba ko gi leadership ki crisis ki pot ma sumaina on na ga ko gi nationwide ki news go elise mas yam ngai ta ba pot amane ado karam ba issue da yanadri no ju khangde se laiba ki issue miyam ki issue adu gi issue da ni harbodi miyam na su lep ka ne ado lanai gi issue da oina tawribra na ta laiba ki issue da tawribra si miyam na khangdab aduna iroi bidadi cease fire ta gi ba thok tu kai no iroi bidadi ikai khumna ringai oraba honorable laina loan sin almi do iroi bidadi maikhu lai ne maikhu lai ne aduna iroi bidadi miyam na khut thangal ka ne ba madu ta dringai du da manung da idi lotion ba se idi achumen kala yam laliba khoi tang tara won da di chap chaba ma khangalu haibi wa hum si leibini aduna ngak le daga khoi media sungai re source ki matung na dum phone ma ngak tne dubu phone e paw sing hal daga amma mu haiba amu hai de haiba sina sai samna ba thole openly thopiro som da thopiro akhona duga kari manam ki leadership simba pamino jo am stateng ka da sengna clear ka thambiro som na su aina tawbuda sigumba ai soi gi ba lai adu ai sum thokki haiba ki posu le ganda yamna santi hoina lebak simara ta na hajik si any department na ngai re hoji aina ama hajani masi khoi opposition si masi yam draga su yam effective oiba opposition am oirama ba adurga di masi khara su check taw gadam ne ba ad opposition si di almost hojik si handaki election gi madung da di hadi kare ni hana maya yawam da ba tiger oram da gi hojik ti prachi de pa paper tiger on gre ba ad opposition yam effective oirga di masi khara su check taw gadam ne ad opposition to mi de bisa masi sum den khale randi miam gi voice di opposition na pi gadam ne adugi dam ta ni koina parliamentary democracy da opposition gi aso ba role man la yar se aduna hoji opposition sing silent we mota makoi su state ta thorok tana masigi matang si da koi gi miam gi voice moina purga chadadi masi ju kharang ge koi gi thim ngamni ne khale aduna opposition su lai da badong na uri se masi kari gi no haibasi su opposition masana miam na man ta opposition masana masada um ta han ni Mengaji ojai cilam tu kai thopre ngasi Times of Manipur ki the morning talk raising the voice ta sarau jabi ba aduga ojagi mo thambi ba amukhana thaga chire ojabu ngasi ki di the morning talk raising the voice matang aswai lesson jere meng tabirum sumbu amukhana khuram jabgo lorina kaina na be thang jere